Tay na baketan abalasang gasat na inasinang sangitan taaddakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman o nanang saan munton pulos amaramanan tay saba alakatan ni tatang nga imbagla kumanga ap nutam umay kan na ng kuta inta agpasyar ta panagidliday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo ama kita tay saba ni tatang ati gayam ni nanang ko adda si ding tilok po na iti bandati nga to na adda dakkel sugat na napalalo akit tut ko gapu sugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da ay nabaketan abalasang gasat na inasinang sangitan taaddakan iti dinaan naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman o nanang saan munton pulos amaramanan tay saba alakatan ni tatang nga imbagla kumanga ap nutam umay kan na ng kuta inta pasyar ta panagidliday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo ama kita tay saba ni tatang ato'y gayam ni nanang ko adda si ding tilok po na iti bandati nga to na adda dakkel sugat na napalalo akit tut ko gapu sugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da ato'y gayam ni nanang ko adda si ding tilok po na iti bandati nga to na adda dakkel sugat na napalalo akit tut ko gapu sugat na babasa nakiapa kanu iti isot na wasay da nakiapa kanu iti isot na wasay da HBO Records and Holyboy Production. Anyat alsanday tarupam apay kastoy nagmanagan problema di mamenggan kas mandi ang patinggan
agsusukot nga utang isukat ingka maglemlemengan abay di mo isardeng dayta parang pustam di ta sugalan agasamon tasubsub mo at dinurap di kayong mo daytat na ganap mo tanabitap ken chismoso naskit dayta batirang mo nablupay ta gurong mo gapot kinapangas mo namalmalo ka karubayong o aniyat naganap mo gapot kinabuklis mo nagsuwikik ka gobyerno pagbaludang di pagsat mo agring kanukapsat ko parang kitang iwaras mo parang tuwadwa ipukaw mo parang balbaliw iwardas mo nawan yaman di problema hingain ka pang parikutan di sumbat kuday ta ket at damit laken ka agring kanukapsat ko parang kitang iwaras mo parang tuwadwa ipukaw mo parang balbaliw iwardas mo nawan yaman di problema ngain ka pang parikutan di sumbat kuday ta ket at damit laken ka di sumbat kuday ta ket at damit laken ka. HBO Records and Oyugoy Production. Hoy, sadot bumangon ka kita eman ti aglawlaw siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan nuket di bimangon kan itarayamon tanagiddaam ayat mula makadanong kan jay dulang nga ingkapanganan kalpasan anabsugkan nanganam panawam laptan di kapayen nga agpalpan deretso katika aruban saan apal sotoy paliiw ko no sino paytay sadot a tao saan na mapnek sa nga bandehado agdirok pay na imas nga idasar mo hoy sadot agriin kan dakes kan no di ka agbalaw iyornos munta masak bayam lumakay kan arutay-rutay hoy sadot agtrabaho ka no kayat mo amangan ka lalo no adapay panggep mo asumapol kasing kunganay mo
sadot at dapay namnamam nulaket di agaget kan watu-wate mundak kalatakyag mo unate mong taur-urat mo. Hoy, sadot bumangon kan kita eman ti aglawlaw siksikalat na kaidan aladarsem bumangon kan. Oras nan asyak tayo matayo ket liklikak na uyong abaket ko sit-sit na laeng makapanerbiyos kusilap na kaslakimat at dumalapos no nakagem-gem gumutukot to'y tumingin aginaw kakulana siya tutay tumarayen jak maitured bay nga ina sa batin tay uyong nakasla bagyo at tupaken jak maitur no sa dilak amik to gabut kinauyong ni bakit ko aklunek nagbalinak anarukop agkulpi agnetten mo isod di agsyudo agkakamakam siyak di danugan na buksiken rupak isut pancing bagna gapulaeng ta di ko dengdenggen ngamin kanayon nak abaon paunen jak maitur sa dilak amik to gabut kinauyong ni bakit ko aglunek nagbalinak anarukop agkulpi agmetten no iso ti agsyudot no nakagem-gem kumutukot to'y tumingin aginaw kakunana siyak tutay tumarayen jak maitured bay nga inak sa batin tay uyong nakasla bagyo at tubagen jak maitur no sa dilak amik to gabut kinauyong ni bakit ko aglunek nagbalinak anarukop agkulpi agmetten no iso ti agsyudot
bakit ko agnunek nagpalinak anarukop agkulpi agmeten no isuti agsyudo. Ni Mang Boyet na peklan a babaero, tirain na uray paino kim mabaliw, awan pilyen na nga langa uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Di ka tumat gamin mamatmatik ang nilulong nga simpot.
Deta, timagan-ganad mo barok. Si kantay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Met nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na ngaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka payla amarmarnek. Sa Mildred, Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay ka den nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarog ken kandi ka payla amarmarnek. Si kantay kabaknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang arudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan anuno nangisit kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tatpintas anapudno.